Kailangan grogi ya. Iya. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam ini telah membantu suksesnya acara Maulid Nabi kita di Musara Detul Mukhlisin. Jamiatul Mukhlisin ya. Jamiatul Mukhlisin. Saya selaku penitia pelaksana Maulid Nabi berterima kasih banyak kepada bapak-bapak, ibu-ibu membantu suksesnya acara Maulid Nabi di Jamiatul Mukhlisin. Baiklah, itulah bisa yang saya sampaikan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.